Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua Malulia Magelia Mataltanchipao Hankichkon Gregon Plegona, Recainata Chay Caramuchkanchik, Rimarininchi, Nisman Pramanchico, Revista Semanal Rimarininchi, Gregon Plegona, Conan Domingo, Iscay Puncho, Conan Domingo, Iscay Puncho, Agosto Quilla, Iscay Puncho, Piña Tarico Lachkanchik, Chenaga. Orange pues 8:10 de la noche, 8:10 de la noche. Chakuna pani, chakuna. Yana huila kuikuna, kay la manta. Mikichay kamuliachkan. Huila kuikuna taña. Huila kuikuna taña chihapchala sunchik. Camionetata hojleikuna palaikuna camionetata poeticorosja kay Cangallo Víctor Fajardo nisqan puririna ñampi malemam accidente de tránsito mana faltachkanchu mana pisichkanchu oqchalay pani chalay accidente de tránsito Pasacorolian Caibía Cangallo Víctor Fajardo. Cangallo Víctor Fajardo Ñampurinapi accidente de tránsito. Pelegona. Camioneta Kayananej camioneta Rikiwachta Taripu Kulasja. Autora con Arik Investigachkanko, que Tadax aparezca Dani Paucar Escalante, Paitata Jarike, Auxiliar Ullanco, en Apanco Hospital, Apoyo Cangallo Nishan, Chaipe, Chail Kirishan Mantan, Pichicunampaj, Policía Rikitahuichacuchkan, y Menampem, Kai accidente. Pasacoron que había Cangallupe Malay Mama Chaynaja Arimarinin Chiriña Chay Caramuña Kaina Willa Kuikonata Jepe Kuikuspa Más Rimari Ocheleikona Pancheleikona Más Rimari Kai programa Lanchikpe Chaynatak manachu Jaina Puncho Nisgarganchi, Jaina Puncho, Chauvi Punchauta, la 1 de la tarde paj. Pichka minuto chaleaña falta kuchkapten carro, mana avioneta, mana carro, avioneta, poiticorosja oglegona palegona, chayta manachu Jaina Puncho rimachkarganchik. Naptin sikonan chay empresata suspendí con cuña. Suspendí con kay accidente auroras hanmanta. Aunque una paja imaginata chay alincho manacho chay suspensión chay accidente auroras hanmanta bueno chay natanichkan autorakona rico chakuna panchakona suspendí con cos o chay avioneta tamanaña llamkan hañachu. Chaynatanin o Pelegona Kai Ministerio de Transportes y Comunicaciones Chaymanta Pacha. Según normativa de aeronáutica, Dirección General de Aeronáutica Civil, Paikonapa chay reglamento maninas de que kai na horas conaja castigas kananko
kay castigo suspensión temporal mana definitivucha, sino suspensión temporal hasta investiga tukunankama chay unquqkuna wañuqkuna kaypiqa wañuqkuna indemnización chaskinankunkama seguro karqa kay aviación chay seguro paganqa seguramente entonces chaykuna solucionanankama seguramente wawqillaykuna suspendikunku bueno chaynatama willakamullachkanku wawqichalay panichallay mas rimari kay programa llanchikpi mas rimari chaynallataq wawqillaykuna pallaykuna kaypi Nadine Heredia pay serikikunan mañachkanña abogadonkuna kay Nadine Herediapa abogadonkuna imata kay tayta como tayta ollantata kachaykullankuña qayna punchaw kachaykunku tin Nadine Herediapa sina chay casupi kachkan chay sina chay asuntullawan ña abogado solicitaykunña chay fallo del Tribunal Constitucional kay Nadine Herediamanpas haypananpaq porque chay fallo kachkangay ollanta umalallapaq como titular como uma kasqanrayku wawqillaykuna chaynata nichkanriki como ña ollanta umalata kachaykanku ñanatinqa chay documentollawanmi ña funcionariosqanrayku solicitana kanja kay warmin Nadine Herediatapas kacharinankupaq nispa nin chaynata rika abogado Wilfredo Pedraza rimarin wawqillaykuna pallaykuna kaqa nichkanrika ña abogadokuna yaykuycachinña chay documentuta chaynapi chay juez chay fallota mirarichinanpaq hinaspa kay mama Nadine Herediamanpas haypaykunanpaq ari chaynata riki chay Tribunal Constitucional nikamurqa anulasqa kachun chay juicio kay ollanta umalapa contrampi por lavado de activos campañapi chay qullqi chaskikusqanta ariki kay campañapi utilizarqa riki mana sumaqta cuentata rindiykuspa entonces chaynallatam nirqanchik kaykumantapas kaykupas igual mana sumaq cuentata rindiykuspam riki campaña turakurqa incluso empresakunamanta chaskikurqa como caso BCP más riqsisqa 3.000 millones tariki 1 millón, 2 millones, 3 millones chaynata mana 3.000 sino 3 millones chaynata riki jorqa 3 millones cantidad plata riki bankupaq wawqillaykuna y ñuqanchikpapas chaynata jorqa qullqita y chaytapas ari sancionayta sancionarqaku chayllapi tukurun pero kay mama Keikuta riki mana castigankuchu chaymantam juicio kachkarqa y chay juiciotami que suspenderunku wawqichakuna panchakuna chay juiciota ña suspendiykunkuña bien wawqichalay panichallay kunanqa riki kay incluso chay mama Keiko chay juicio suspendinapa iman pasakurqa que kay Tribunal Constitucional anulachirqa entonces chaymi kay ollanta umala mañakurqa imaynanpitaq hina chay delitulawan ñuqa kachkani cárcelpi Keikuñataq hawapi nispa chaywanmi hikutakurqa justamente chay mama Keikuta chay campañapi gastasqan qullqita anularachirqaku chaywanmi kay ollanta umala hikutakurqa y favor kay mama Keikupaq chaynapi ama hamuq punchawkunapi killakunapi watakunapi mama Keikupa contrampi ama kayna procesokuna kananpaq entonces maypipas tiyanchu ninqakuña riki ari tiyarqan pero ñam corregiykunchik ña nispa ninankupaqmi kaywanqa librachkanku mama Keikutam riki
porque taita ollanta mi ejecutacorja paitaja kachaykunkichik ñuqañataq hina chay delitullawan uchkuwasipi tiyakuchkanchik nispa rikuwawqriykuna pallaykuna funcionaron ari chayta nirqanchik chay fichakunalla nirqanchik kay ruraywanqa wakiqkunapas beneficiakunqa nispa justamente beneficiakurun kaqay wawqiykuna pallaykuna tayta ollanta kunanqa warmichanña nichkan ñuqatapas kachariwachunku nispa chaymantaqa wakiqkunapas chayna proceso kaqkunaqa kachariwachun ninqakuñaya entonces mana kaypiqa nishwanchu justicia nispa porque eso no es justicia, es justicia kaspapas justicia selectiva rika wawqichakuna panchakuna kunanqa imañam kachkan kay Toledo tañam nichkanku riki Toledopas beneficiakurunqachusmi chaqaya warmichan Elian Carp kachkan riki Israelpi pakarayaspa ña mañachkanña indulto humanitario pero en kaypiqa indulto humanitario mana beneficio legal tacho como ollanta humada indulto humanitario ari machuyaron ñam unquchkanmi nispa mañachkan wawqirikuna pallaykuna riki nin solicitaykun kay Keikota solicitachkan indulto humanitario taqa mana tribunal tacho wawqichakuna panchakuna kaypi ña públicamente nichkan ari pay penal Palvarillopi kay unquchkan taytaykipas unquramiki paytapas kachaykurakumiki nispa wawqirikuna pallaykuna desde Tel Aviv nisqanpi payqa riki kay Elian Carp riki nación israelí naspa riki llaqtanman ayqirun naspa micha justiciamanta escaparon husallantaña hapiramunku warminta indami aysachimunanku karqa Estados Unidospi miyacharqaku Estados Unidos aysarachimunku hinaptin kay Toledollata riki warmintapas aysachimusun nichkaptinkumiki ayqirun Israelman entonces Norteamérica chay extradición nisqankuqa Israelman ayqiruptinqa funcionanñachu Israeltaña mañananku Israelwanñataqsi mana convenio kanchu kay Perú chay indultukuna ruwanakunankupaq hinaptin mana riki mañankuchu indultukuna nichkarancha extradición manaña riki extradición nisqanpaq kanchu acuerdokuna entonces chaynapi mana extradicionta rurankuchu wakpi jawka kakuchkan riki ari kay Toledota riki uchku wasima apaykurqaku iskay chunka wata suqta killantin uchku wasipi tiyananpaq por caso de Interoceánica Sur chaymanta rikaw chaysi kunan unquch claro pima mayma mana unqunqachu uchku wasipi wichqarayaspa siempre llakillawanpas wawqirikuna pallaykuna entonces pay nichkan kay beneficio de ley 32/181 chayta ruaykuchun porque machuñam kay Toledopas nispa chaywan payqa mañachkan machuyasqan wawqirikuna pani challaykuna mama Keiko imaninqaya ari kachaykusunña ninqachu imaninqaya posiblemente políticamente kachaykachinqapas bueno paykuna ukupirikaw porque ninqataqa riki como namantapas Castillomantapas rimaspaq Castillo unquptin kachaykachisaqmi nirqataqmiki pero unquptin mana indulto por kay políticamente chaytaqa rurayta munanchu wawqirikuna pallaykuna bueno chaynam kachkan kay asunto politicapi chayñata riki chaynallataq Cuscopis riki wawqirikuna pallaykuna inicio ninarawraykuna kachkan kay Machu Picchu muyuriqpis ninarawra imamalla chay Machu Picchuqa riki kay turistakunapa rinan chay abuelokunapa rurasqan wasi riki wawqirikuna pallaykuna entonces chaysi rupakuchkanman riki tenqa chay ama chaypi kakullachkanku afectan riki
turistakunata wawqiykuna pallaykuna antes amacharonku manaraq nishuta mirarichkaptin mas rimari wawqiykuna panchallaykuna mas rimari chaynata riki kay Rimac, distrito de Rimac wak Limapi kay Rimac Mayu Patampi distrito kachkan chaypi warmata chunka watayuq chayata chunka watachayuqllata wañurachisqaku celularninta kitaspa chay delincuentemantaqa manam ni warmapas ima runapas iskapanchu wawqiykuna pallaykuna suwakunaqa yanqañamqa hawakachakuchkanku pitapas imantapas suwarunanpaq chay rikinin kay urbanización El Bosque del Rimac chay urbanizaciónpis kay llaki pasakurun según tahuchakusqankuman hina chay warmas riki primunpiwan mana sapallanchu primunpi ishkarichkarqaku primunpiwan wawqiykuna pallaykuna richkarqaku hinaptinsi suwakuna motopi hisp'iykamun hinaspa suwasqaku celularta como warmakuna kallpayuq hinaspan riki chay suwakunataq kutiriykurqaku atiriki balearullanku chaysi policía ña taquchakuchkanña chay suwakunata maskaspanku hapinankupaq ojalá hapirullanmanku Limapiqa delincuencia wawqiykuna pallaykuna llumpay mas rimari wawqichalay panchalay mas rimari kay programallanchikpi chayñata rikay noticias internacionales nisqaman yaykusunchik llumpaytaqa kay noticias nacionalistaq paqarinpaqñam churaykullasunchik rikay wakiqkunata bien wawqichallaykuna pachallaykuna noticias internacionales nisqanman lluqsiptinchik kunan rimarisunchik kay Éufrates mayumanta kay Éufrates mayum riki hatun mayo antiguo mayo wak Medio Orientepi justamente kunan kachkan kay guerra Israel Irán chay chawpipi kachkan kay río Éufrates ancha riqsisqa Antiguo Testamentopi Génesista qawasunchik manaraq chay diluvio kachkaptin taytanchik unancharqa huk huertata Edén sutiyuqta Edén sutiyuq huertatam unancharqa chaynata nishkan Bibliapi riki chay primer capítulokunapi chay huertaman seriki huertapis tarpusqa nisunchik tarpusqa wiñachisqa taytanchik llapallan tukuyrichaq frutakunata chaynallataq chaymantaq churasqa llapallan tukuyrichaq uywachakunatapas pisquchakunatapas chay mikunankupaq chaysi chay punta huertaqa mana yachaqkunapaq kay warmakunapas quizá ni Bibliatapas leyishkankichik kaypi yachachimuchkaykichik chaysi chay punta huertaqa mana parquna kasqa kikillan parqukuq imaynanpi chay punta vidapis wawqillaykuna pallaykuna mana llumpay kayna chaki kaqchu mana sino puyulla neblina ninchik mistipi anchaylla purikuq chaysi puriq riki tukuy tiempo mana chaypiqa kanchu primavera, verano, otoño, invierno ninrik según kay Bibliaman hina según estudios teológicos ninkurikaw entonces mana parqunata nisitaqchu chay huertas tas parquq neblina chaynata nin hina chuya qillqallapi Génesispi chaymanta rimachka niskanchik chay huertaman tarpurqa tukuyrichaq sachakunata frutakunata jurakunata y chaynallataq llapa uywachakunatapas chay jurakunata frutakunata mikunanpaq porque tanto fruta tanto nataqa riki mana riki pipas atinmanchu tukuyta chaynapi luruchakuna pisquchakuna ima uywachakunapas mikuqku
y chay primero runakunaq kasqa mana huchayuq rikaq chaypikaq manaraq runamanta nisqanchirachu sino chay huerta tarpusqallanmantaraq y chay huertamantaq riki chay cuidananpaq waqaychananpaq chay huertata llamkananpaq sutinkunata llapa chay sachakunaman frutakunaman churananpaq hinaspa llapa uywachakunamanpas sutinta churananpaq kaymi vaca, kaymi allqu, kaymi misi, kaymi loro nispa churananpaq y es un trabajo científico. Parece que fácil chaya chay historiata qhawaptinchik parece que fácil chayapas kanman hina rika loro kunanqa como ya riqsinchik ña chaynatas churasqa rika mana kunan imaynatataq chay científicokuna ruran hukaqnin imatapas descubrirunku hinaspami kayna chaya sutin kachun pitaq chay sutinta churan por ejemplo cometas por ejemplo abuelunchikkuna riki imaynanpitaq urqukunata wayqukunata mayukunata sutinta churaqku por ejemplo winchu imaynanpitaq kay distrito winchos mana winchoschu sutin karqa sino winchu imaynanpitaq chay winchu sutin karqa wawqiykuna pallaykuna historia kan imaynanpitaq San Luis de Picha llaqtanchikkunapapas chay pajarisqan kan sutin wawqiykuna pallaykuna son sumaq uyarikunapaq hina chaynallataq chay leyenda rika sapa llaqtanchik igual chay huertamantapas chay huertaman churasqa rika runata chay runa riki churasqa sutinkunata como científico hina riki kaymi vaca, kaymi nachakunata, frutachakunatapas kaymi naranja, kaymi manzana, kaymi uvas, kaymi fresas, kaymi piña nispa y chaypi riki wawqiykuna pallaykuna karqa chay huerta cruzaq kasqa mayukuna chay puntamanta rimachkanchik kasqa kimsa mayo wawqillaykuna pallaykuna kimsa mayo hinaptin chay imataq mana tawa mayo kasqa pero kimsa kasqaqa huknin mayuqa Eufratesman chaqrukusqa ya kimsallam ya pero Bibliapinin tawam nispa ya pero chaqay aclarachkanchik imaynanpi ñuqa nishkani kimsallam nispa porque huknin mayum taqrukusqa Eufratesman kimsañataqmi sapakama mayjinkunataq kay kimsa machu mayukuna según Biblia Pisón, Gihón, Hiddekel y Éufrates. ¿Ya ves? Pisón, Gihón, Hiddekel o más existe como Tigris, Tigris y Éufrates. Chaqay kay Pisón wawqillaykuna pallaykuna jore kakusqa chay mayupi yanqaña jore. Gihón nisqanñataq kasqa chay Cus nisqan puririq chay parquq nisunchik. Hiddekel o Tigris chayñataqsi kay Oriente Asiria chaylawta parqusqa. Chay Asiria lawtataqmi kay Éufrates chaqa Éufrates nisqanñataq parqusqa kay Mesopotamia lawta. Entonces chaqay kaypi niwachkanchik Pisón, Gihón, Hiddekel y Perat nin chay Éufrates ninantan Perat, Hiddekel ninañataq Tigris rikaw chaynan Biblianchikpi kachkan rika wawqillaykuna pallaykuna chay punta kaq capítulopi. Entonces chay sumaq paraíso kasqa mana hucha karqaraqchu mana chay huchamantaqa rimasunchu sisa huk timpuña riki chayna tupachispanchik rimasunchik kunan kay mayumantami rimachkanchik chay huerta maypitaq chay mayu karqa chayta rikaw y chaymanta riki hamurqa kay diluviopi riki wakiq mayukuna chinkarun kunan existichkan solamente kay Tigriswan y Eufratesllaña masqa Eufratesllaña kanpas chay sapallan kimsa chinkarun chaymi nichkanku chay huknin mayuqa kanman karqa chay río Nilos nispa chay hukninñataqsi kanman kasqa kay kunan riki kachkan chay Israelpi
Jordán mayo chaysi kanman kasqa nichkanku. Huknin mayuqa Eufratesqa hinalla existichka. Huknin mayuqa bueno waklawman riqmi mas hanaylaw nortepi kachkan mayukuna chaymi nispa tupachinku. ¿Ya? Entonces wakiq mayukunamanta mana ancha rimay kanchu. Mana rimay kanchu nitaq maskankuñachu chinkaron chay kimsa mayo. Único existichkan kay Eufrates nisqallaña. Imay pasaron chay huerta mana yachanchikchu chay huerta mayna hatun karqa, hatun suchu taksallachu, hayka cuadralla karqa, imayna porque huerta niptinqa ñuqanchik riki wasinchik qipapi taksa huertachay uchuychay huertachatam huk iskay sachachayullatam ninchik. Pero kay huerto Edén o paraíso riqsisqapiqa kakurqa tukuyrichaq uywa. Hasta chay culebra, chay Eva huchallichiq culebra, chay Satanás ninku kunanqa ninku dragón nispaña chaypas chaypi yacharqa. Entonces macho chiqui karqa chay huertaqa elefantekuna yacharqa, jirafakuna, vacakuna, torokuna, caballokuna, leonkuna, vizcachakuna, conejokuna juegon llapachan uywa yallananpaq macho suchiqa karqa wawqillaykuna wakta ninku allin hatunsun karqa chaymi tupachichkanku kay río Nilopas chaypa mayum karqa sino que kunanmi huk sutiyuña nichkanku. Chaynataq kay río Jordánmi chay huknin mayu karqa kunan huk sutiyuña nichkanku. Tenqa Eufratesllaña existen. Entonces kunan Eufratesmanta rimachkanchik, ya. Hinatinmi Eufratesllaña existen y Eufratesmantam kachkan achka rimay wawqillaykuna pallaykuna. Y kachkan Eufratesmanta rimay kay Apocalipsis 16:12 nisqanpi huk rimay. Imataq nichkan. Chay Eufrates mayu chakinqa hinaptinmi lluqsimunqa chay Eufrates mayupis kachkan chay mayu ukupi chay machay kachkan mayuman lluqsiq porque chay Eufrates mayuqa machullay mayus kay sampanchu mayu hina kay río N hinas chay río Eufrates wawqillaykuna pallaykuna manas taksachallachu manas aschallachu. Entonces kay sampanchu mayu hinas ya bukipas chay Eufratespik purin, ya. Entonces niskanchik kay chay mayu ukupis kachkan angelkuna chay angelta kacharimunqa hinaptinsi destrucción kay pachapi kakunqa. Chay niskan Bibliapi chay angelmi especial unanchasqa kachkan huk punchaw kacharisqa kaspan runata sufrichinanpaq, wanchinanpaq, unquchinanpaq chaypaqmi kachkan chay angelkuna nin chay Eufratesmanta rimaspa. Chaynataq nichkantaq chay Eufrates mayu chakiptin, o sea, nichkan ríos del oriente, chaymi ríos del oriente nispaqa nichkanchik con actual Irán, ¿no? Porque justamente chay río Eufrates me amuchkan riki desde namanta chay kurdos nin chaymanta riki asirianta inaspa chay Irak chawpinta hasta kay Golfo Pérsico con actual guerra kachkan guerra Medio Oriente ustu chaypim kachkan chay mayu wawqillaykuna Irak chawpintam pasamuchkan, ya. Irán ñataq mas kaylawchap kachkan hinaptin nichkan kay Irán quizás compañasqa kanqa kay indiokunawan porque India pues naciones indias mana kay ñuqanchik kay sutichawasqan indiochu chay qariki yanqa sutichakuy chiqap indiokunawan chinokunam y chay países o reyes del oriente hamunqa hinaspa Israelta invadenqa chaypim kakunqa chay guerra nichkan wawqillaykuna hatun guerra como riqsisqa como tercera guerra mundial. Tercera guerra mundial kakunqa wawqillaykuna chay Armagedón nisqanpi. Chay Armagedón si kachkan riki kay Jerusalén llaqta chay hananpi hatun pampa wawqillaykuna chaypiqa
chayse ñan principal hatun ñan imayna kay vía los libertadores o kay yunkaman kay porrinanchik kay inca ñankuna anchayna ñanse kanina pensi chaypi siempre tupanakunku hayka guerrañachi pasaronpas cha Armagedón nisqanpi nisqanku wawqillakunpi paykuna existen chay lugar Armagedón existen wawqillakunpi paykuna chay hamukunqa chay hatun guerra nichkanku wawqillakun chaytas kunan tupachichkanku ñarikaw chaymi chay Apocalipsis 16 pi rimachkan y chaymanta nichkanku kay mayo ciertuta chay profeciaman hina chakichkan kay sampanchu hina machullay machu mayos chakichkan y kay chakiqa mana kunanllachu kunan niswanchik isay kunanchik muchuychik kachkan rika manachik paranchu hinatin chakichkan mana unay ñarimanku yaqa kimsa tawapicha manaraq kay COVID qallarishkaptin ñarimarqakuña chay mayo minusyachkan nispa mana chakichkan nirqakuruqchu sino minusyachkan kajaya minusyarunña nispa riki rimarqaku incluso rispan tupurqaku pero kunanqa mastas chakichkan hinatin niskanku paqwaytas chakinqa hinatinsi carrukunapas chay chaki allpanta rinqa chay guerraman nispa niskan porque chay mayo kaptin imaynatama carro pasaronqa vinchus mayollatapas carroqa manami pasanchu mana atinchu pasaychik chakata necesitan y hatun mayosuqa hatun chakata necesitan pero kunan nichkan mana soldadokunapas caballokunapas chakillawansi chimpanqa nichkanku entonces chay hamukuchkan chay profecía wawqillakunpi chay río Éufrates chihapta chakichkan aschallaraymi hinatinsi chay challwaqkunapas chay río Éufrates nisqanpi challwaqku chay challwaspalla vidata pasakuqku paykunapas manañas challwankuñachu profesionalmente cambiaronkuña chay mayuwansi parquqku chay puwakpi chakrakunata hinatinsi chay mayu manaña haypanñachu parqunapaqpas minusyachkan aslliyachkanña chay patanpi llaqtakuna karqa chay mayuwan kawsay hinatinsi kunanqa nichkanku bueno lamar quchamantaña yakuta chuyachispanchik apasunchik chayta upiananchikqa israelina chay mikuwakpi kachkanriki justamente chay proyecto de desalinización de agua de mar nisqa bueno kayta nimuykichik kunan kay tiempo ariqa warinchik tumpa hukman niqchatan kay tiempokunata y kajaya uno de las profecías de la Biblia chay río Éufrates chakisqan wawqillakuna pallaykuna chay nisqan chay río Éufrates chakiron hinatinqa chay wakmanta chay reyes del oriente hamunqa Israel atakanqa chaypim chay kakun hatun guerra del Armagedón chaypim chay anticristo riki luchanqa angelkunawan nichkan bueno son casos wawqillakunpa bueno chayta ashlatarimani mana kay predicador inachu porque no, aquí no estamos en prédica simplemente tupachichkanchik wawqillaykuna pallaykuna mas rimarichañata riki chaynallataq kay justamente chay Éufrates manta rimaspa kunan rimasunchik kay guerra de Irán, Estados Unidos, Israel ¿ya? Qayninpakunam Donald Trump riki ruigapakuchkaq Irán firma y pasta pacificasunchik amaña peleasunchik ñachu amaña nispinatin kunan ñataq Donald Trump nichkan manam chinkachisunmi nispa kaqlla hinaptin riki imapiya tukurunqapas hukpim nin kay semanapi amaña peleasunchikñachu nispa acuerdananpaqmi parlaykusun nispa pero manaña maskañachu parlananpaq chay hukpiñataq nin manam chinkachisunmi chay runakunata nispa incluso nirqa kay semanata allintam castigaykusunchik Irán llaqtata nispa chay estrecho Hormuz nisqanta riki hatun kachkanriki lamar qucha chay kunkarayaq chay kunkata riki chay Irán ninta registrakuspa chaynata fletinta pagaspa pasanan yatinsi riki Estados Unidos nikurin bukinkunata ama pagaychikchu ñuqaman pagawaychik kay lawninta pasakuychik nispa natinsi kay lawnin pasakuqtaqa chay Oman lawnin kachka kay lawpiri kachka Oman wak lawñataq Irán
chay launin laukunaka manan pasangachu, mejor kay launintañ pasakuychi yanqa paganaykichiktaqa nispariki Estados Unidos umachaykutin rirqa kun chay buquita destruirunku. Chaynaqa wakmanta riki Irankuna wakmanta chay controlninkuta destruyirunchik islankuta isla kachkanri chay control justamente. Chayta destruyirunchik nispas chay ataquipi kakuchkanku bombardiopi wawqillaykuna pallaykuna. Huk rato samachaykun, huk ratoqa atacanakunku. Chayna kachkan wawqillaykuna panchallaykuna kay Irán chaynata Estados Unidos wawqichakuna panichakuna. Entonces chay partita a ver kaychata guardaykusaq un ratito a ver chaychu chay no sé maymantachi kay bueno entonces siguisunchik inaspataq kay Irán wawqillaykuna pallaykun kay Hutis nisqanwan paykunam kachkan kay lawpiñataqa iskay estrechokunam kachkan hukninmiki estrecho de Hormuz nisqan kay Golfo Pérsico nisqanpi hukniñataqmi estrecho chay Hutis nisqan lawpi kachkantaq kay Mar Muerto mana chay Mar Muertonta chay na Moisés chimpachirqa lamarquchanta nisqan chayman tupachisunchik chaypi wawqillaykuna pallaykuna chaqaya paykunapas chay hutiykunapas chaypi atakachkankutaq buquikunata chay Mar Muerto nisqantashka ruwarunku riki canal un canal de Suez nisqanta chaynin riqkunapas kunanqa muyukuchkanku kay Africantaña natinsi wakiq productokunaq subichkan rika pero chaytaqa harkachkanku kay Estados Unidos buquikunata aliado buquikunallata mana wakiq buquikunata por ejemplo buques chinos, buques rusos o indios o ima banderayuqpas hawkas pasakunku manas paykunataqa imananchu chayta chay estrecho Hormuz nintapas pipas maypas pasakunsi normal wawqillaykuna pallaykuna uykuqa prohibido para Estados Unidos y Israel chay iskayllanpaqsi prohibisqaq wawqillaykuna pallaykuna chayna kachkan rikaw chaypipas ataqui kachkan wawqillaykuna pallaykuna yaqaynin kay Hutis de Yemen paykuna riki Iránpa apoyasqan Arabia Saudí chaypi atacarunku wawqillaykuna pallaykuna chay Hutiykuna kan riki un grupo revolucionario kay Yemen nisqanpi aparte del gobierno sapaq ejército kakunku especial wawqillaykuna pallaykuna imanaya wakpi Medio Orientepi por ejemplo Hamaskuna karqa kay Gazapi chaynallataq yaqa muyuriq llaqtakunapi kan grupo wawqillaykuna kay napiñataq kay hina Iránpipas guardia revolucionaria soteyuq paykunan kunan gobernachkan pero llapachallan Iránta mana paykunaqa sapaq chachu mientras que Yemenpiñataq Hutis nisqan pero paykuna mana gobernanchu sino huk zonallatas riki munaychakunku chayna wak Medio Oriente wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq ninqa kay Iránsi kay semanapi riki bombardeaykun chay misil hipersónico nisqan kunan chaykunataña armas modernas kunataña prohibachkanku chaynata nirqa kayninpa Irán manañan kunanqa atakasaqku kay armas nallawanñachu kay arma llawanñachu sino armas modernas wañan kunanqa atakasaqku nispariki ya chay punta armankutas tukurunkuña rikunan moderno armakunaña hamuchka chaysi kunan ña primera vez lanzaykunña huk misil supersónico nisqanta ima chay supersónico chay o hipersónico chayqa maqtachatas apurawchallaman rin hinaptinsi hasta chay wakiq misilkunapas mana aypanchu mana aypanchu rikaw ratuchalla pasawashunki sewu nispa wawqillaykuna panchallaykuna más apuraw que avionmantaqa entonces chay nisqanku kunan chaywansi kay
Tel Aviv nisqanta atacaronmanku kasqa kay semanata kay Irankuna. Chaynataq nichkanrik kay Irán se wawqillaykuna pallaykuna kay Israel celularman, o sea, Israel imaynam kay Perupi kay kachkan celularkuna tawa operador. Entonces a veces mensajekuna manachu chayamun, ima mensajekunapas chaynas mensajeta mandaronku llapachayan Israel runakunawan celular nintakama hinaspa nichkan ñam destruykuña kay Estados Unidos pa radar ninta kunanja manañam kanñachu defensa a través de radar nispas tienes Israel con radar manaña kapten ima uñata defendiwasonchik nispa mancharayanku reku chaypam sutin guerra psicológica, o sea, manchachi. Porque manchachinakuypas rico wawqillaykuna pallaykuna guerra ñamkunanqa sutin. Manam guerra qariki soldadokuna rispan balawan kachaynakuspa kay puntata inkanchikkuna timpupi flechakunawan a veces dibujuchakunapi hawanchik achka runa rin peleamunku atakanakunku wañuchinakamunku ganador riki chaypi ganador de la guerra manan chaynachu guerraqa ña haynimpakuna unayña rimani kaypi achka clasim kan guerra hukninmi chay guerra biológica. Imaynanpicha guerra sutin porque wañuchinakuy kasqanrayku. Runa kay guerrawan wañu. Hay guerra mana wañuyllachu, sino kanta riki kayna dominanakuy, castiganakuy, siempre imapas hay guerra es por algo, pues wawqillaykuna pallaykuna. Guerra psicológica nisqan hayakuyku kunanqa wakpi. Kan guerra de la información, llullakuna publicay. Guerra energética, por ejemplo, kay llapa petróleo, llapa wakiq chay productos energéticos nisqan dueñoya. Yanaspa chaywan gobernay. Chaynataq niskarqanchikta guerra económica Estados Unidos y China, chaynallataq Rusia principalmente, guerra económico. Chaynallataq guerra de la información, achka guerra kunakan, hukninpicha guerra aunque rimaranchiñachus, no, chay guerra biológica, con armas biológicas, por el caso del COVID, guerra biológica wawqillaykuna pallaykuna. Chaynataq riki nin ñam Estados Unidos perderon ña guerrata qullqin semana kanñachu. Kay semanatas Estados Unidos nos ruegapakunman ña kasqa kaqlla yapamanta Iranta hinaptinsi Netanyahu kallpasqa Estados Uniosta masta qullqichata yapamuwasunchik parlamusaq kikinwan nispa. A pesar karqa amenazas wawqillaykuna pallaykuna, amenazas karqa pipa contranpi kay Netanyahu contranpi manachun kay alcalde de New York nirqa kay hamuylla amuruchunqa chay Netanyahu presuchawraqmi porque payqa maskasqam kachkan kay a nivel internacional, corte internacional maskasqam kachkan nispami nirqa chayta riki qhawaspankuna hamuylla amuruchunqa kaypi watuchawraqku nispa pero mana manchakuspan rirqa wawqillaykuna pallaykuna kikin Donald Trumpwan parlaq riki'a ruegapayaqchu o amenazaqchu no sé ima ruraq rirqa pero illasqas wawqillaykuna pallaykuna pasasqas. Hinaspa nin sichum hapiruwanqaku watucharuwanqaku cárcelman aparuwanqaku por orden de corte penal internacional hinaptinqa ñuqaykun fuerzas especiales de Israel nisqanta kachaykamusaqku. Fuerzas especiales payta protegenqa. Entonces sichu chayta ruwarunman Estados Unidos natinqa riki kay Estados Unidos pa contranpichiki guerrata qallarichkanman, pero pay nin, o sea chay juezta, mejor dicho alcaldita mana juezchu kaytaqa dictaminachkan, sino alcalde riki nin ñam jueces de corte penal internacional nishkaña watuchanam chay Donald Trump aliadunta chay Netanyahuta nispa nimun riki hinaptin alcaldeñataq alcalde New York nirqa amuruptinqa watuchawraqmi Estados Unidos peqa riki policiakunam alcaldepa makinpi
Imanan kay Perú peo alcalipa makinpek serenazgo, serenazgo. Pero aquí Estados Unidos también kan achka clase ejército kunarik. Sapam ejército, ahí está los DEA, especialmente antidrogas, ahí está los FBI, a la Federación de Policía, Policía Federal, ¿no? Bueno, por ejemplo, los ICE nishan, que hay migrante con apinam, y policía con añatak local, en vez de que hay Perú serenazgo ni natarike o piñatak policía. Hay Perú pascar que policía municipal, chay tam chingaraching unos con serenazgo ya pa distrito con ap. Así que amenaza con nam ya pa fuerzas especiales de Israel me defendían watu chaweta monate que nispas mancha chicos ko que con pelegon mana chaya chukara kai penich ko que con pelegona ormustaja ñuqaykum controlaniko pipas pasaita munaspaqa ñuqaykupa permiso me pasanga manam Estados Unidos ni pipas pasaita munanki chikwaklao chanta mana ñuqaykut kasuaspaykiko ahí está un bombazo ña qaynimpa pasakoron chaqay llapa bukikuna rika lao chanta pakan ya pasachkasqanatin bombardeakunatin apurao challaman timunta qhiwispa chay iskay kimsa bukita destruinankukamaka muyukuruspanku pasanku riki chay controlman wawqillaykuna pallaykuna kaywan nichkan Estados Unidos tarikao Estados Unidos hamqa perderunkiñam guerrata ñuqaykun kay estrecho hormuztaj controlaniku ñuqaykuman pagawanaykiku chimpayta munaspaqa tienen que pagar su flete, su control prácticamente. Kachkanka estrecho hormuzpe Iránpa controlasqa. Estados Unidos mi controlayta munan, pero mandan dejachkancho riki Irán, claro nichka. A ver, Estados Unidos chokona dueño manam ñuqayku dueño kanayku, así que pasayta munaspaqa ñuqayku permiso mañakuaspayku y chayñataq chay fletichanta chay pagaspaykichikmi peaje ninchik ukpirika huk flete uk peaje peajentan paganaykichik hinaspan pasanaykichikqa nispariki nichkan wawqillaykuna pallaykuna chaywanqa controlachkanriki llapallan buque kay petróleo qhipikuq yaykuqta rika petróleo tarantigamuchkanku chay Qatar, Kuwait, mismo Irak, incluso Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, chaykuna pariki kaylao chay Golfo Persikuman hawaqpi kachkan chay refineriankuna chay petróleo awqillaykuna panchallaykuna y chaywanqa riki chaymanta lluqsimun chay llapa petróleo hinaspa mantienen riki Chinata y Europata llapa chayllan muyriq llaqtakunata riki wawqillaykuna pallaykuna chaynataq riki kay último llapiña Iranta kaqlla Estados Unidos atacaykusqa wawqillaykuna pallaykuna imaynama kay Irán controlanqaqa nispa rikaw hinatin chay ataquepi chaqaya warma wañurusqa wawqillaykuna pallaykuna tayta mamantin chay bomba chayaron después seperon hinaptin wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos contestakun hinaspa riki bombardeaykun chay napi kay Qatarpi chaynataq riki kay Arabia Saudipi kachkan bases militares chaypi llapa helicópterota bombardeaykun wawqillaykuna pallaykuna kay Estados Unidos bombardeaykun helicóptero llapa avión seriki kay Líbanopi kachkan base militar chay bombardea justamente kay warma wañuchiq chay avión richkarqa o sea claro rispan bombardeaykamun kay Iranta kotin tiyaykun kay Líbano nisqan chay base militar estadounidenses chaymi mantenimiento a ver chay huk balallapi saperon a ver siempre mantenimiento rika chay avionkunaqa permanente mana riki kay carronchikuna hinachu rika fallaptillan mantenimiento
permanentemente. Chay mantenimiento, chay gasolinanta, aceitenta, siempre talichkanku, cambiachkanku, chay man yaykuqllata, chay avión kunata bombardearon wawqillaykun pallaykuna. Chay warma taytantin wañuchiq avionta chaqa lliw bombardeaykapu. Chay ratullapi kutiruptillan. Chaynan guerra kachkan kay Medio Oriente wawqillaykuna hinaspanmi kunanqa chay kay anunciota hurquykamunku. Donald Trumpta entregawayku paymi chay asesino, paymi chay terruko, mana chayqa Estados Unidos kamam chayanqa kunan kay guerra nispankuna Estados Unidos amenazachkanku wawqillaykuna pallaykuna. Sichum kay nisqan cumplekurun hinaptinqa posiblemente qallakuykunqa Estados Unidos kikin Estados Unidos ima qallakuykunqa riki chay atentados terroristas kikin Estados Unidos, porque imanichkanmi kay Irán kay Donald Trump cometieron crímenes de guerra. Chay bombardeaykun manachun chay qallarillapi huk escuelata chaypi pachak suqtachunkan warmakuna wañurqa, chayñataq Gaza, Líbano chaypipas bombardeaykuspa llew hatunta taksata warmata wiksapi kaqta ñuñuqta llewta separarin, chaymi chay crimen de guerra kachkan kay Donald Trump mana chayllachu bombardeaykuntaq instalaciones civiles nisqanta, colegios, universidades, hospitales, puentes, plantas procesadoras, etcétera, etcétera. ¿Acaso chay ejército pacho, sino chay llaqtapam? Kay Israel suwawqillaykuna pallaykuna, por ejemplo, kay napi chay Líbano nisqanta atacasqanpi ima pasakun. Chaypi suwawqillaykuna pallaykuna ancha base militar kachkan Jordaniapi manam Libanopichu. Libanota atacaspan chaynallataq kay Cisjordania nisqanta atacaspan imata ruran wakpi mana yaku kanchu kayna mayo riki, mana kayna sikiachakuna rinchu, sino allpata toqonku inatin chaymanta wisikuspanku chayta upiachinku uywakunaman. Artesakuna kachkan especial rumimanta kaspa otaq kayna llaqllasqa qiruchamanta kaspapas chayman talliptinku chaymantam ovejakunapas uywan uywakuna upian. Chaqaya historias bíblicas chayta hawanki chinaptinqa chay waklawman rispaqa uchkukunata ruras, porque Abraham uchkuta rurarqa, Isaac uchkuta rurarqa, chay uchkumanta chay upiarqaku yakuta. Chay uchkukunata suwawqillaykuna pallaykuna cementowan taparapun, cementota talliykun. Cemento tallaykutinqa rumiyakurun manaña riki manaña kanñachu yaku wawqillaykuna pallaykuna. A ver, chaynakunata venkakun kay Israel vecino llaqtakunata rikaw. Entonces chaymantam chay crimen de guerra kachkan, chaynaqa Donald Trumpta entregawayku nispas kunan amenazachkan wawqillaykuna pallaykuna. Chaynallataq kay Estados Unidos pues manataq upallallachu kachkan. Estados Unidos pas muyuriqnin vecino llaqtakunata amenazachkantaqsa alineakunaykichikmi kay Estados Unidos pa kay Washingtonpa munakuyninman ñuqayku nisaqku qamkuna kasukunaykichik. Manachu kasukunkichik, tiene su costo. No alinearse con Washington tiene su costo. Españata wakiq llaqtakunata amenazar y kaynatam Estados Unidos gobierna. Por ejemplo, kay Jurado Nacional de Elecciones imaynatataq nirqa. Kaynatam procedinku. Primero, asuykamusunki hinaspa ofrecisunki. Wiraqucha ayta tu propina, ya ñuqaykupa nisqaykuta ruray nispa. Mana caso kachanqachu hinaptinqa ninqari, no te preocupes kachkan familiaykikuna pipas maypas chayna paykunapanpas par de milloncitos ta depositaykusaqku.
hinaspa quykusaykiku chay visa purikunaykipi Estados Unidos y asichum aylluykipipas llamkapakuyta munanqa imata le damos ahorita unas empresas chaypi llamkapakunanpaq, le damos visa de trabajo con sueldo contratado total. Chaypi llamkapakunqa beneficio tariki munayqa sonatanga pima mana munanqachu beneficio económico principalmente. Chayta mana munakachanqachu hinaptinqa imata ninqa amenazanqaña manachum munanki kay qullqi husqayta chasquiruwanmi qullqita nispam denunciaykurusayki. Pero manam chaskichkaykichu chayqa mana funcionanqachu nispa mana kasunqachu hinaptinqa mana kasukunkichu chaynaqa visaykitam kitarusayki nispa. Kitawaypasya ñuqaqa Estados Unidos tishkan mana Estados Unidos rinkichu pero aylluykikuna ukaqnin riqsinakusqayki kachkanmi paypatam hampa huchaykipi kitarusaq nispañataq. O sea, primero engañasunki hamuyaqa kay propina kay beneficios kayna waqna ñuqawan kaptikiqa amigucha llankaptinchikqa ahí tienes tus beneficios. Pero mana kasunkichu no tenga amenaza. Visaykitam kitarusayki kaykuna kachkan denunciaykikuna kaptin delituykuna kaptin maquiykupi kachkan le damos a la prensa, le damos a la justicia chayta mana kasukunkichu qhawachkankichu runata wañurachirqaniku ñuqayku mandado de wañu así que cuidakunqa yanqata wañuruq chaynatam por ejemplo kay nata jurado nacional eleccionista chaynata rimapayarqaku seguramente embajador chayero unas mencionados miembros del jurado nacional de elecciones ñuqayku patrón que Donald Trump mandakuchkan kaykum gananan ya ahí tienen par de milloncitos beneficios económicos. Ahí está su visa, a pipas aylluykichik Estados Unidos República Monango, Piña Kakunga, tiene su casa, te damos una propiedad, tu casa, así tapas completo a todo el gozón. Tienes tu casa, tienes todo, así que visa, todo, así que ¿qué más necesitas? Mana muna kachankichu en abtenja ya, te vamos a quitar tu visa. Cuidadito. Mejor es trabajar con Estados Unidos que estar bajo amenaza pues, de Estados Unidos. Chay mejor kasukunku awqillaykunam pallaykuna. Chaynan kachkan chaynam kay Irán, por ejemplo, pasakuch mana kasunchu, más bien kutiriyku. Por ejemplo, caso Venezuela pues, presidente manan kasukunchu niskikillanku rimarqa. Chay tayta yaykurusqankumanta rikao, chay mana Madurochu sino Chávez tayta Chávez chayarusqanmanta chayman mana kasukunkuñachu kunanmi naspanchik invadispanchik kasuchikusunchik nispami chaqay justo kasuchikuchkankuña chaqa chay Delcy Rodríguez kunan kasuchakuchkan imapas Donald Trump nisqanta kasukunki hinaptinqa tas qawqariki uywakusunki no pasa nada manachu kasukunki amenaza wawqillaykuna bueno kay guerramanta tukunanchikpa wawqillaykuna pallaykuna ñaqayninpa nirqanchikña kay Arabia Sauditas kay Estados Unidos autorizaykun bomba nuclear ruwananpaqña Arabia Saudita esaq bomba nuclear no tienes Arabia Saudita riki engañachkan Arabia Saudí bomba nuclear ruwanaykipaq ñuqaykuwan kay hinaptinqa dolarta utiliza hinaptinqa te autorizamos para que haces tu bomba nuclear qullqikakunatinqa pero Irantaq no Irán no debe tener bomba nuclear Arabia Saudí sí tiene que tener bomba nuclear pero siempre Arabia Saudí Estados Unidos kasupi kasuay hinaptinqa ya bomba nuclear ruwanaykipaq autorizasayki nispa mana chayllachu yachasqanchina kachkan guerra Rusia-Ucrania chay guerra Rusia-Ucraniatas kay guerra Irán Estados Unidos Israel chaywanña chaqruyta munachkanku principalmente Ucranias kaynata nin como guerra manaña Ucraniamanta ancha rimaykanñachu rikao manata financiayta munankuñachu chay qullqi financiasqanpas tukuchkanña si bien es cierto OTAN chaynata Europa
yanapachkanraq nadachawan manaña achkawanñachu mana Estados Unidos que hapicherqa tanto qillqita nadachawan yanapachkanraq pero manaña aypanñachu hinaptin imatataq nin Israelataña apuyachkan porque chaychiki hina kikin Estados Unidos Irantapas Israelwan kuskanchakuykus atacachkanku rikaw tin manaña apoyo kanñachu kay napaq kay Ucraniapaq kay Volodymyr Zelenskipaq hinaptinsi kay semanataña pruebarunña desde Ucraniamanta Iranta atacamuchkan ña pruebarunña chay bukikunata kay Iranpa bukinkunata bombardeaykapun imapaq sichum ñuqa bombardeash natin Irán bombardeamuanqa misil tarikuwaqman mandaykamunqa hasta Ucrania hinaptinqa OTANta nisaq waqaya Rusiawan Irán kuskanchakurunkunas iskayninkum atakamachkanchik invadados ñuqata invadiyta tukurwanqa kunaspa qamkunamanñam kutiriykamusunkichik qamkunatañam destruisunkichik así que OTAN apuyawayku nispa riki chay apoyo mañakunanrayku chaytaña arterun kay tayta wiraqucha Volodymyr Zelensky insultachkan Iranta desde Ucraniamanta awqillaykuna pallaykuna kay misilkunawan kay dronkunawan insultamuchkan Irán manaraq kutichikuchkanraqchu porque suyachkan chay kutichikunanta ungayta riki chay insultamuchkaptin Irán bombardeaykunqa Ucraniata chaychalla kanqa caso OTAN organizakuspan Estados Unidoswan kuskanchakuspanku tanto Ucraniata kaqlla armanqaku o sea armata qunqaku qullqita qunqaku Israeltapas iskaynin kaylawmanta waklawmantaña Iranta atakasunchik Rusiantinta nispa chay guerrata qallarichiyta munachkanku chaymi nichkanku chay pasakurunqa hinaptinqa ya incluso wakiq especialistakuna nichkanñam esto ya es inicio de la tercera guerra mundial nispa ñam chay tercera guerra mundial qallarichkanña nichkanku qallarichan patachanmi kay porque kaqaya guerra mundial kananpaqa kimsa llaqtamanta hanaymansi kanan hanayman o sea pichqa suqta qanchis llaqtakuna peleakunqa ya es guerra mundial kunanqa manaraq guerra mundialaqchu sino guerra imaninkum kay taksha guerrakunata conflicto nispalla nin mana guerra ninkuchu conflicto por ejemplo con Rusia Ucrania manam guerra ninkuchu son operaciones por ejemplo Estados Unidos Irán atacaspan manam ninchu guerrapim kachkanchik Iránwan nispa arihuk iskaypi pantarospan guerra nispa nirqa pero imanintaq atacaspan son ataques preventivos armakuchkarqa como atacawananchikpa chaymi preventivamente atacarunchik atacaruptinchikqa chay misil nin chay soldadunkuna wañurun hinata ya no hay ataque eso es preventivo chaynata rik mana guerra nichkanchu manam Donald Trump guerra ninchu por ejemplo Rusia atacan Ucraniata manam guerra ninchu nin son operaciones nin operación taurachkanchi porque kay Ucraniami que kay iskay llaqtanta riki llumpayta tejorqa llumpa wañuchirqa ataqa hinata ñuqayku defendichkaniku hinata Ucraniañata mana dejakunchu hinata chaypi kachkan conflicto por ejemplo kay guerra entre Irán y Israel Estados Unidos imanintaq llapa periódico manam guerra ninchu nin conflicto del Medio Oriente
Wakman terimas pak China tan periódico, televisión, perique, oyarin que periodista con conflicto nispa manam guerra nincho. ¿No? Estados Unidos atacan en las manos, no, eso son operaciones preventivas. Bombardea con Israel tenas para que no, no hay cosa manam guerra pichukachkan, eso no estamos haciendo unas operaciones, nin. Pero según que hay estudios o con que hay chapacones también, si chom Irán o Rusia o que coronga con aspa tanto Israel, tanto Estados Unidos, tanto Ucrania atacan con tenga, ya son 5 países en una sola guerra. Y eso es ya guerra mundial. Y chay man que Ucrania pa kasompe OTAN que umalikospan OTAN OTAN man pertenecen, ¿no? Mayoría países europeos o cantidad países van peleo ojalá con chay de frente no ojalá con peleo, pero hay peñas chay conflicto mirachkan Rusia Ucrania chay tumpata mira kachachkañas vecino llaqta kunaman nichkan misil kuna dron kunas kay Rusia pa chayachkanña vecino llaqta kunaman nichkanku. Entonces tumpata mira kachayta munachkan chay guerra kay conflicto niskan guerraman y chay wakiq nichkanku inalla kay ikutanakun inaspa miraron gayna tenga va a haber destrucción de la humanidad me jayakoy con ganichkango awqlay con playgona. Manachu cuenta tocosunchi, por ejemplo, caso de religión, ¿no? Cristianos, católicos, evangélicos y más otros papas, manachu corrigicosunchi en España, taytan mañacosunchi, pacificación canampa, si viene la destrucción de la humanidad. Y manichkan justo chay Eufrates mantarimas panichkanchi, ¿no? Eufrates mayo chakin genatinmi. Ahora que reyes del oriente vamos invaden genas wanchay pica con gachay guerra del Armagedón, un tremendo guerra que le con pelegona chay se pena con conga cantidad sisinaña o reyes del oriente jamo con niscan Biblia pero chay se complicaron. Entonces jamás ginda tamunan que complicaron andacho manacho. Pero según wakih kuna parimainin manhina kaya apakonga sa mona himana mone apakonga pero ñuhanchik pis pendichkan tumpachata demora ikunanpaq o apuraronanpaq pas ñuhanchik nisunchik ya cuenta tukuspanchik amayacha guerra sigisunchu kawsachakuytaraq munanirик allin vidachata pasachaykusaqraq iskay kimsa watata entonces oración, pacificación. Chayna pica huera con cuenta tajucuspan, amaña más ta peleanan, vendas tumpa tajucaya con mangra. Pero chay pasa con gaza. Mana pajarin caspa mincha, mana mincha caspa wataman, mana wataman caspa pokling wataman. Aunque se chunco wataman taps, iskay chunco wataman taps, algún día pasa con gaza, pasa con ita kanichka. Unekoja manaya con choricao si chumrona con nichkango si chum kai Donald Trump kai naricao kai Netanyahu chayta kai Lodomo Zelensky paikona masta capricha con genaspa hikuta con gako aquí se viene la destrucción de la humanidad nichkango imagínate destrucción che guerra ya mira con no tiene bombas nucleares caelaman waklaman ban ahí están los 10 reyes del oriente incluso ni como wakari guerra hari que waklaya a Medio Oriente porque Europa no hasta no ganche como sai pa Amazon porque kai Perú kai yapachayan kai yachtakuna son aliados de Estados Unidos dueño ganche kai chaymi que gobierno tapas Estados Unidos chorachkan kay Perú, Chile, Bolivia, konanga Brasil, yapachan pa oqlegon plegon. Somos aliados. Entonces aliado con ata imanegat Estados Unidos ya soldado yuchik tamanda muy chiga presupuesto tamanda muy ya tiene que waklab kahkuna ta piña con ima tamyana pamon que chikjagaya.
Kajaya hawachkanchik kunan wawqillaykuna pallaykuna Medio Orientepi guerra jariki kay conflicto nispapas sutichawrunchik ña chay kachkan entre Estados Unidos y Israel paykuna iskaynin kay Iranwan chayllamiki pero Irán imanintaq bueno como Estados Unidos pa base militar ninkakuchkan vecino y llaqtakunapi llapachallampi y justamente chay base militar mantamiki kacharimuchkanku misilkunata chay avión de guerra kuna pawaspan ari que hamun hawayku minaspa bombardeawachkan entonces atacamos sus bases militares. Entonces llapachallan muyuriqpi Iránpi base militar estadounidense bombardeado. Kuwait es otro país, base militar estadounidense bombardeado. Bahrein, bases militares chaypi con estadounidenses, igual es otro país bombardeado por Irán. Qatar igual es otro país, bases militares estadounidenses chaypi está bombardeado por Irán. Arabia Saudí, bases militares estadounidenses chaypi igual bombardeado por Irán. Último, Líbano manara mitikuchkaraqchu. Chaqay semanataqa Líbano chay bases militares pikachkan avión de guerra kuna, chay avión de guerra bombardeaykapun. Pero Irán vecino llaqtakunata nichka imapaqma uywakunkichik. Estados Unidos ta mana guerra kachkan vecino llaqtakunawanchu mana, por ejemplo, mana amriki Bahrein, Kuwait, Irán, mismo Arabia Saudí mana miki Irán amaya atacawaychu mana chaqa ñuqa kutiriykusayki nispa manam kikin llaqtaqa kutipakunchu mana. Estados Unidos ta mana riki nishkanchu bueno Estados Unidos miki kay base militar nin kachkan kay llaqtaypi defendisaqaya ñuqapis Irán imata atacawanqa nispa mana riki kutichikunchu manataqa organizakunkuchu llapa soldadonkuna kay Irán atacanankupaq. Paykuna upallachallam chay misilkunata chaskikuchkanku. Más bien Estados Unidos kay semanataqa rigarunku kaqlla. Arabia Saudí kaqlla amaña Estados Unidos atacayñachu atacarunki natinqa kutirikusun ñuqaykuta ñataq chaqaya chay Qatarpi chay edificios modernos chaykunata alli bombardeakumachu imachkanchu Qatarpi chay Bahreynpi atacaron modernos edificiota Irán nispa nishkanchik natin chaymanta rimas imanera kanchayta. Chay edificio kunapi chay machu hotel kunapi riki chay llapa jefekuna chay militares de Estados Unidos samapakusqa. Natin kay yachanku rik maypi samapakusqanta kaypi samapakuchkanku un misilazo, un dronazo, bam. Imanintaq Qatar. ¿Acaso kutichikunchu Irán atacawachkankimi kayta misiles te mando fan, no? Paykunaqa no sé imaynaya mana contestakunkuchu niku Estados Unidos utilizachkan allpankuta paykunapata chaymanta kay Iranta atakananpaq pero Irán ñataq nin qamkunapaq huchaykichik qamkunamiki chaskikurunkichik chay base militar tayta qamkunantinta kuskata por ejemplo, kay Qatar, chayna Bahrein, chayna Arabia Saudí, chaypi chaqaya destruirakupunkuña chay nankunatapas chay refinería petróleo o chay oleoductos nisqankunata chaynallataq riki chay desalinización de agua chay qaninpalla chaqaya chay Kuwaypi desalinizador agua nisqantapas destruirapunku Iránpi primero destruirapunku natinkunanqa Kuwaypipas destruirapunku riki. Entonces chay ñuqanchikman saypamusunchik ñuqanchiktapas niwasunchik riki como somos aliados aunque munanchik mana munanchik somos aliados de Estados Unidos por culpa de este gobierno pues. Por culpa de nuestros gobiernos aliado kanchik natinmiki wawaklamanta riki nimuwasunchik qamkunamiki aliadon kankichik yanapamuchkankichik Estados Unidos por lo tanto ahí está un misilazo boom. Otro misilazo al Perú, al Lima, al Palacio, boom, otro misilazo ahí. Acá hay selva picachcan, base militar estadounidense, otro misilazo, base militar de la selva, boom.
Lima pikachkan Callao, chay pikachkan riki naval tarik Estados Unidos kunan yanapamuchkan modernización nispalla chaymanta kay nata ya Puerto Chancayta vigilanangopa cuidanangopa otro misilazo pum mana kay Perú llapicho igualito Bolivia, Ecuador, Chile, todo. Entonces kay guerra wan galliucha sufrisonchik pero chay ñujanchik pisa principalmente cristiano kunapi ama kay guerra avanzananpa kachkan oración nichkanku orakusonchik natin chay tumpata sayachaykuchun algún momento canjayachay pero ama kunan pasa kunanpak la solución está en orar taytanchik mañakusonchik natin chayta tumpachata sayachaykachichunra pero manachun chayta munasonchik entonces viene cualquier momento destrucción nichkan wawakullayku. Bueno, tukunanchikpaq porque nada challaña kachkan tukuchaykunanchikpaq. Estados Unidos kunan justamente kay guerrawan mana kay guerra hallashkaptin haykatas debe con 40 billones de dólares nisqanta chaynas chay deudan wawqillaykuna pallaykuna deuda externa 40 billones Perú haykata debe con chay si mana paga kay deudakuna wawqillaykuna pallaykuna mana paga kay deudakuna tanto ta debe con mana chayllachu kunan Donald Trump kay mapachata dibujayku hinaspanin Venezuela ya es estado número 51 cualquier momento ni kamunga Perú también estado número 52 ni España chayta ñam rima kacharga kunanga Estados Unidos pa anangñas territorio ñas Venezuela ahí está dibujito kayta chay tut social nisqampi kikin Donald Trump publicamun kayqa mana memichu kikin pa publicasqa ahí está 51 estado de Estados Unidos Venezuela. Bueno, tukunanchikpa Lula da Silva riki kunan elección manrinqa kay Brasilpi por cuartas kunan tercer mandato pikachka. Es Lula da Silva es un buen presidente, ¿no? Que kotitata aklechkango, kay Perú pe Alberto Fujimori, kimsa kotita, iskay kotit gobernador, kimsa kotit marichkaptin jorunco, reelección, famoso igual Evo Morales pasa iskay kotita gobernar con Lula da Silva con arichkan tawakajmaña chaychiki kay Estados Unidos manta mandarjako amam kay Lula da Silva gobernananta dejan que chikcho ley kunata chaypi sumakta interpreta chaykuychik que prohíben nispachik prohíbichik rinanka nos imaman yarinan pas rirqakupas pero mana que dejaron chayna puncha mantri marranchi mana dejaron kay Lula da Silva chay enviados especiales de Donald Trump o de Washington kay Brasil man kay jurado electoral ninkuan parlanampaj. Ahora se viene la cuarta elección hamukuchkan elección kay Brasil pe konan sea o pusachun cuataña tiene 80 años. Luis Ignacio Lula da Silva país eriscan kay por sexta vez designación del Partido de Trabajadores para postular a la presidencia de Brasil. Wakpejkan ya reelección wawqillaykuna pallaykuna. Bien, kaywan tukupanchik kay programanchikta ya son ya 9:27 de la noche. Ripukullanchik feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana wawqillaykuna pallaykuna kunan domingo primer día de la semana. Manam lunes primer día de la semana domingo wawqillaykuna pallaykuna. Espantanchik samasqanchik puncha rikao. Sábado fin de semana. Domingo es primer día de la semana, lunes segundo día de la semana, pero día de trabajo. Paganenga trabajo ñari hallago y con pelegona, ñari que usuyaron goña ya parona, que na cuentullaban aricao, que fiestas patrias cuentullaban, con angari que fiestas patrias, la emigon tocuña, solamente vienen fiestas patrias, fiestas patronales locales. A patronal con allaña, bueno, cada sonape, con apips, bueno, nos vamos. Vamos a con pencha con aripukulanchi.
Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.